Ya sanibonani no ilontuza umkhonto MK siyoloke nje sincome njalo nje siyoloke nje sithi apha umkhonto ningapheli imandla abafowethu ningapheli imandla yabona lo shune eniza ngawo iSouth Africa yonke not just iKZN will recognize you all guys ngendlela enenza ngayo mina nje ngilongithe ngiproud njengani yazi ngiproud ngani angisafuni ukudwela kakhulu ekutheni amanye ama-political parties what are they doing right now cause angiwaboni-ke njengamanje ukuthi enzani yazi angisawaboni nasemgaqweni ephithizela angisa-understand but anyway asikho-ke vele kuwona sinendaba nawo wemkhonto hayibo we-MK wemaqabane kathambo weingane zamsholozi wendle emnyama yoqobo hayi amanga hayi bafethu ngiproud angazi nginempakamo lalela ama-elections ngalesikhathi kunama-elections indlela engangithetha ngayo ngibona ukuthi ngiyaxinana ey'ntweni ezazenzeka during ama-elections kodwa umkhonto hayi bafethu ngangicikeka ngibona ukuthi mhlambe nizovele niphela amandla indlela izinto ezazenzeka ngayo hayibo navele nangakwenza lokho navele nje nenza okuhlukile yabona ke lo enikwenzayo kuhlukile yazi ukuthi nina aninandaba nokuthi nationally kwenzakalani yazi ukuthi nina nibhekelela izinto ezenzaka ezithinta thina la emphakathini niyawubhekelela umphakathi ngayo yonke uyazi ukuthi sinalento yokuthi umuntu oseceleni omakhelwane wakithi nilethe that unity kubantu abamnyama ukuthi umakhelwane wami umfowethu whatever yenzeka kumakhelwane wami whatever yenzeka kumuntu onjengaleskini lesi owakithi lo muntu lento niyenza engathi siyigazi elilodwa hayi bafethu ngeke mengabe niyabona yonke like angikhulumi nge-ward 45 kuphela iward engikuyona ke mina ngikuyi-ward 45 ivele nje istrong ngalendlela yenza izinto zenzeke ngikhumbula kahle nginitshela ukuthi asinamali thina iMK ayinamali kodwa ngendlela esenza ngayo izinto ngendlela iMK yenza ngayo izinto ukubambisana sesinale tendency yokuthi akalambi umakhelwane wami ngikhona you understand indlu yamakhelwane wami meyiwa kufana nokuthi wele mina hayi bo bafethu naze nangima hayi not exactly kungimangaza naze nangenza ngaba nempiko ngani yabona nje mina ivoti lami la kwi-MK hayi bafethu alizange nje liye down the drain bafethu I am so proud MK lento bafethu siyayiphila ikuthina ingaphakathi asinandaba nanokuthi sikhiphe zethu imali asinandaba kodwa senza izinto zenzeke hayibo bafethu hayi even ngisho umakhelwane wami ehanjelwe umuntu egcekeni noma ngathi umakhelwane wami ushonelwe I am there for umakhelwane wami mengithi umakhelwane sengiyasho nje phela kodwa ngithi ilo leskini lesi ebesikade sisilwela sithi azibuyele emasisweni bafethu ngoba qali impela umuntu wayekwazi ngisho ukusuka kuba hamba yonana ushukela kamakhelwane engakwazi ukuthi umuntu alale engadlile enomakhelwane lonto leyo siyayibuyisa kancane and ku right impela ngoba siyibuyisanga ngeimali zamuntu asiyibuyisanga ngayimali za state siyibuyise ngeimali zethu ezingekho vele hayi bafethu lento siyenza ngothando yayibo ngiproud ayiba wama MK bafethu I big up ama MK I hope nabayenza iphutha bavotela inhlangano kuyimanje I hope bayabona
i-MK ibhizi iyantanta niyayibona igijima ibhukulile kuthiwa khona umakhelwane okwenzeka ukuthi ushelwe yindlu makhelwane nayi MK. Nangu makhelwane khona ama-flats afikile agungula izindlu nayi MK. Umakhelwane ushonelwe nayi MK. Hayi indle emnyama man. Buyelani laphana ila sasidinga khona and ila sidinga khona. Nangu makhelwane akasebenzi nayi MK bo. Hayi bafethu hayi. Lento namanje ngisasho ukuthi ayingekho ngamavoti lento leni. Ayingekho lento ngokuthi sihlale ezihlalweni eziphezulu laphana eParliament. Sahlekwa kwathiwa abekho eParliament i2/3 majority wathi hebebebe kodwa ngoba lento ayithina sine drive ila kuthina namanje saphila nayo ngaze nga proud. Hayi mina ngilong nje ngithe hayi ma MK ngaze ngimthanda we ma hayi